IFM News Sports. Maraming salamat, Idol Joey C. Iti dayta report kabayatan na. Iti mamat apot ni Lotto results. Babayan ka ni Idol Shanti Papi. Idol Shanti, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Lotto results. Good morning, Idol Lawrence. Dating iti PCSO Lotto resulta yung hindi po didi 9 p.m. draw para iti Ultra Lotto 658 winning combination star number 54, 52, 5, 22, 49, and 20 with a jackpot price of 264,032,272 pesos. A 1 millionario. And para med kiti Super Lotto 649 winning combination star number 5, 15, 23, 2, 3, and 4 with a jackpot price of 15,840,000 pesos o tinangabak. Kaya para med iti Lotto 642 winning combination star number 5, 2, 3, 14, 12, and 6 with a jackpot price of 13,872,000 pesos at 684 pesos. Awan ti milyonaryo when nagasad nga nangabak. Kadwa iti 99.5 IFM Lawag. Siyak ni Idol Shanti Papi Tatak Carmen. IFM News.